Ngadi Father Christopher Mary Walarpi ngadi na po mulai Paris ipa jonga ide iba Elias Subabamon mapkwai dua blay ime ide kong Margaret Gladys Walarpi ngidan sipungut sipara tangi sa sapra nyogentei lai chenrang tenga de ikon bersau bat nak chenrang ni bahedo tenado dangred hi ni yapon lalor ni jongi sipungut sipara ime pa iri rosha salai ngut sa saungut ikon jongi kini jongi kibrado no ya kime kipa te kumbaki oma pareng demo de meria ayi jongi ro ngida pakajing kemen mar kapa hakpor bam long mai bam khawai man kasngi te nado dangred hi ado ladap khatsan khan dius nem to hingam pas ngau kata kajing khot bonong balik meloi long ningso rei hadin habot dan mano remado bawan persiau apa isko jengah bangade bande dong padar ide kong Maria Tro kan mujai bangkwai dwal blay ibawan janman kamit masih benai abnai to wan persiau lor isko renga bangade bande dong padar mar blay ijo ambon sin pe sebaba ime jompi iba jompi kilong ibari blay kiba bahado kata-kata belai pi belum padar te ong ngate ngatai di dok padar mar desa jenerin mio bam dok senir mio bam terbai tong tung tap rung yo ngasih thai mo takada ngam dan jing temu si sam di dok padar dei nama dion penbo dengan man kasni kejo jing kejo kana abahado kadwai te ngom to ngalai taman bersumhai pi oi meipa dan banang om ta sipang di dai ko Maria Tro ke bawan ban persiau ban ai jingmut dem yang ban de join di long padar ne hatu ko por I padar atat di long Paris Prince padang ba jongi bai Father Jos bai Kaswil long assistant Paris Prince jongi de hau banai ba ar hatu pol adep bukushen kam te ni khot di padar ada atat yang yong tu jet pi kap li long reuniam ne pi kap long try ri ngap tip ke mod reuniam mod try ri te ngok ngakwa bande po generate ngak ma ngakwa put turoi te yong ta te hap long reuniam ong to ali long reuniam te yong ngaklem yo bukan le bukusen kam long hin yong le de ngasakren yo padar Joseph Ain belong katikir po generate telling ba jing no permission jing ike masalah bani chopo umran nama tu kupor hatu isnem ha generate kita na do class 9 class 10 class 11 class 12 bati preparatory te class 7 but class 8 ni hable chopo umran te akan de bukshin kam ndre limba jing kren beri barka ka permission jingbit ba ai pada Joseph Ain belum bishop beta layo ban lecho ko umran apo bang lecho umran ro kumbasi benai arnai ngasuyam pe namar belai kali kesin menekong bansa apo boarding nolor kata ngadang kena apa mala ong hi bale chetei man gas ni bam ta dau keu myo do masih namar ni haye ni odo bangan ka step le yarap I mama le ban odo ten yo da kwa do not yo da kwa do snien yo da kwa do khyang yo te na ta kadau ken dale chepo umran suyam be namal belem yo do bam tong keu kat babam mi lut merang sedong na ta kadau ngasai thai pha te namar tu ko poru prongadang rit maju dan kecimpang pakai senam sombong tumo te man benai masih poye te namar ka po umran lu kasih do kata-kata akan mau yeman kapor dan lo kata ya handir habut pat
nuang idon lagi kasih garo berkatung ni ut kinaga mas sedang pad persekutuan perken damal balai na po mulai tu por idon harun riumut Deo snem si jak nai spa prapuwe ngidon kembalai pongut bacong dekat banga. Dan nak nilai pongut tang banga himare bapoi sakathom malong parat kiwe ilong nya saktiman khantam kitu berapa janje hil nya saktiman kinya auto rickshaw don par kiba bapoi keleng tu te nrei nga hakapol kadang pulih pomran ru ngam da start yu kata-kata namar boros malu benai supil baik tang po promotion kumbak kenjat di perat di John yang ayong kaunselor kenjat yang berpas cupas salit untuk mo dan kata-kata masa sedang dalam poin kelas 8 ru hati po umran kadang mi kita jimpang Islam khut untuk mo de lemno de padar di John ru belum ya belum headmaster ko ipu jo nga bonsen namar ngata kado kata man kesini shop rewin mo te yo nga me dah pada yo me you goose you will never reach no bishia nga challenge you hadin part house nem sia jak ndai spa prapu prang rum pon nem sia hadin part prapu ndai ni sia much smart ni kom asa stunat ban long ban pin non pentibit show yang kita tinggal reunion. Dia hostem si jar kendai spa si jar kendai spa prapu san abang awan si generate hakwe kasni hakmat statue jong kembali atai seti ngaduai ko mai benang be dada pikwa yang bangan long uta uling dok soblay to penjem no ya kan ni ke Jepang Islam dengan khmut dada pi penjem yang ngan sele ke kemat berkenmau ya mat besar nam ya keteng jong pi de na yo ya kata ka kampelan apa dia sesti na doktor por hadum tak khidmat ngamju place nam sojo pelajang de na ngai bakade limba ke jing side bagi jing rap jong maria sesti bangla yo ya kade ko ke jing kia de harus nem si jak ndai spa prap ndai hal por bangasim ke jing smai kam tem si jak ndai spa na pusat bangasim ke jing smai kado ngasedang mensim ke keteng maria Christopher Mary namar ban pensa nam ya ke keteng jo imej nang be malbalai yo ipenjam ngak tu por mengadang dona por sabio generate Syabangan le John sakani kaseng na plak mati pada rang ba bangan litlong tau Selesian Don Bosco namar yang hi lakha kum kayeng sem Don Bosco mar belai nado dangrit ni de na po Paris jong Don Bosco hadin habut ru ngale oratory po aba generate bar Paris ba penyak ki berdan po generate dan lalu kata kini kidan KAKA ru ki bakring yang aban late long ban join Don Bosco mar balai ye mei ru nado miswa ilong mem ilong i khot jongka Salesian Cooperator te KAKA ki bakring yang kalong takin mar mei bonsen ru ju pensilor yang de missionary te KAKA ki bang kwa ban ong ba balai ngakwa ban join Salesian mar kwa belong missionary kade kani ke jinglong missionary kelawan olong ke cim jong namar entah la life nem kat kum reunion ala im life nem ten life nem ba suppose nem ngatre po ritor sam kat south nem ngatre po Mizoram entah ni ngam sayo kumbar south nem te life nem hoy te abang ape gini ki bro kade kata kajing olong jonga manlong tau missionary kumbai mei ru ikwa yang manlong missionary te kai ga bakring yang kalong kani ko we na marbalai habangi pe kajing Don Bosco hi nong seng jongi upha pon ba ki missionary shabar
bat kinong bujuli jong uru ki pai ta missionary sini chapo India chapo North East jongi ta teter te hajing im jong ala dadang rit hi ngla im bat kini ki phadar ya reunion ki phadar Celestian te ngai i hajing le bha jong ki ba hajing reu blai jong ki kani ka pen khring yang aru bah ka wei kasni ngakwa banlong kum kini ki phadar namar kilawan na do mingi ban tre ban ayu kata kasep hane po kari si jongi te kadai pat ka pali jonga ke benta ba ngi ba yo ya kata kaspa ka ba kini phadar phareng kila ai lo jongi te ngi kadai pali jongi pat ke benta bangin lech sakwe pat ki jaka we pat kiri ki badon kam ya kata kecingera jongi nak takadau ngala jiet krang-krang ya kan kaseng Celestian ba ngala banlong shout out missionary kani ka kubur ke bangkwa ban ai samla kalong kani pe khajing im Don Bosco hi sim kring yaki khna tamban long kita kinong bo jang u balong kiriam ndai u hikai yaki bakin sim ya kata ka responsibility ban kit ya khajing im jong ki balong kita ki khna ki ban syakri ya kari bat balong sisa kita ki Kristan ki ba janai kani ka kubur kwa na ki ya kina samla ru kalong kani wat lada phimla ban long ban join hakaching im runiam lada ki kentei kwa ban long sista ki sinrang kwa ban long phadar de ban long no ki runiam ki bedar amdai tak ka jing khot kabun ke jing khot kumbau Don Bosco hi ula pin i ya kelinti keduksa babha aki por jong u bon naki kim sim la long kinong po jong u indai kilayo bon ki jing mentoy te kanuka ne ka message ka bawon ai khnam ta ru long ka ne wat lada phimla balong sisa kita ki reunion ki khna bat sinang ne kan thei kani ka mong ma pidai ban le bha ban syakri yakari na do ka men sem bat ban long ru kita Kristan bajanai kani kadai ka message ka bang akwa banai happy iwe iwe ki basngap ya kane kan interview janga tang kini boleh sibun ya pi baro